صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله من يا إسلامية جمادى الثاني نيو إنا بينيوم نيو كباو نيجي 27th جمادى الأولى جمادى الثاني كجبني قال محمد صلى الله عليه وسلم كصحابة مفكر مكة كتي مدينة بيان إسلامنا في أكبي وهجوا نيوم هجوا كيكومي نيجي 1441 years. If you peke Jimbiano mene February nyo here beniji nyongma nyoke kumi 21st February afia kwe nyo nyongma dwe ke kumi niji 1441 years ke jebini balo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke sahaba meshi Makka kati Madina. وبعد أن كاسموني أولوني مني أشولا كشي 40 النووي حديثي ني إمام نووي بوانا ني كأشياء كومي نيوماي إجوا كأنيو نجي 42 أحاديث دينيومي إن شاء الله ك 40 حديث ويا حديث نجي إنه منو نجي the 5th حديث من وكان كبير شرحي ني إمام محمد بن صالح العثيمين إفيكي هانك يقولون ممن كانوا نيجي صديق سالس أبو أنيسة منو يو بيان نجي مسألة مي بينا شو لك مسجد الشتري ألو مسألة يو تشين أدومي أكرا غانا ويا حديث نونين عائشة رضي الله عنها يكاكشي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني كي حديث نيمية منين كاسيوني يمية أمكي كاسي شرح جنيو نكي حديث نيمي منين بوازون توهن ما هو جومو يمي wakabo wa kokonu waje wa kaje noni nyongotawa ya wademi ni wakawa yewo noni nyongotawa ya wademi akajene mini woyo wasumo esho afi ope wa fen wote yino bi kokro me baba mene waya 2020 the year na ba ke 2120 in the next 100 years and I can tell you no bi kokro me masalachi ne emebi krokom ladan different liman different osumo different very different jamoni nyumo hala afisa chekele ni nyumo bani ni ne eye 200 years alo 180 years alo 160 years egula le numie bani na le ona nta me fe tan yi weda fo wo mena jo obogbe mo fiamo bani na kan ye mo fiamo 80 masalachi ne ko ekule masala ina tempo aba kumole bona wa mala ko to be ni afi ko ne hwe me ni yo be na kan tama je masala chi na me masolo ye masala totally go ni aboy mode fiofio ye mi mene naga me ajamba afo amese na me ko enkwen naga masala chi je nu ni yo don wona kan tama wa afo so ko ka ake masala chi ne chona kan bi amage amba mamage masala chi ne tagbe ma de san solo ye mi. She wanna can tell what time the Millennium Masjid, the Masjid of the years. I don't know. Now, I can't be in jail. Or whether small carry over to it, carry a cabo to it, whether small Nimola or Baninale. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نمك كمان قال محمد صلى الله عليه وسلم كقبل إنه gbele wa mejofu amenjofu gbele na ke ma ka gbele le hin amese gbele ele he na mejofu ke ya mekele akpe ejeme beke la momo ko e ake agbo e ko fi fa se ba gbo e ngba kele ya akele akolebu sa na akele afun no ye sa ni gbele bofo gbele he mo ko wala eje na kan ta me no le na ke sa na akele afun lo e si mo ke ka ma ka gbele ele hin amese le e fu ame e ka me npe fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة لك قبلي لك جبا كونيسه كيا موني لجي نيلي لو على عالم لجي أقبل الشهادة لجي موني يو نفيانو داسي أيكو يكون نفيانو نو فيو جماعة نمو يو داسي
nyumbole no fa no wo fio ka ka waku wo seke ona ka ka bia na ke waku wo seketi ake turaduna je tarjiuna turaduna by force na ka waku ona shadda hu ye dalenu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib na ka ba kunya su dole osmo ke ba nyumbo ngo monele no fia no ye no fia no ye nile na ba gba no fia no wochu o weda wakasele o wakase mlao wakase o wasumo bilele baba gbele baba gbonyo bumi o ba hojeme iya ma un ba she so far as me kuma gbo kai fa in kana mata muhammadun afa nahnu baqun ka muhammad sallallahu alaihi wasallam be gbo ani wala me kuma ba yin forever ni ma san hawo mo gwa ko le ba isan fe mo ni ake ke ba isan fe mo wa na shika ala acho ala ji ko ba isan o le ni sare ba fe mo inshallah ke abona be na je la laji ka wa shi ngbe ne wa che ko la laji o le mi fu ne ke so le o dade ka mi fu je no na so le ya ma ejeme gbele ejeme je na mi de nche hu nu mo ba bo twi njo le bia mi ni ohia mi ni mo asa hawo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kashi ne ke ngone ni wa ni na le ne ke owienoko in the name of jamu ofenoko in the name of ojanyo ofe ibada ni je le gbalo ike je Allah subhanahu wa ta'ala ni ke la kai no bono ni ko gbina ko ni wasumo fa huwa raddun laki hadithi ne ni wohiemie jamani Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala ekiyakeshi وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين أو إذا جمعت في أمرين أو إذا جمعت أمرين أكننا تقول عبادة جماعة وينجو جماعة أكن هو مسألة مية وشي مسألة مية سوف نو هي تسبيح جو ألو هي قرآن جو ألو بوازي توجيو نو فيانو نو فياك مسنسه akpagba ake ifi ibada ni ibada hu ake wona wala ake nile lo fi ake kakap amefa me egbenpa mo ko mekeje sahaba no ka ga nile lo jama je meni fi owazi go na gajibe ni be ni ne meke laka me kemo go ibada masati mi ne fi owazi jama wo se nyun gbeye kiyama ye gbeye wo ba ya aljanna ka ke kai ni lo ku ba masalati je nile lo atole me wazi hausa nyoke atole alwa'iz wazi ni bafi dana ya nile loy arrasikhuna fil ilmi mena mena nehishi ya nile amefeka amebagbe pamo kumekeje sahaba yuno ke bashin ni ne le imamu ibn Uthaymeen bene yo yuno to akeshi atiano ko ibada ya qur'ani ke sunna mi jana kainiye illa idha jama'at amrayn aw idha jumi'at fi amrayn jana kainiye abuana ni ekeni bi enyoko epagbe kanklen no awwaluhuma al-ikhlas no ni kanklen ji sana o ke twimi ntel nuko benu ba fi na kan na ba tela kan nyingo jamoni ja kanklen sana ni efemi ni al-ikhlas o twimi fan akofe ye mukomuko wo janungo yiwo eshiji ko te shibia no ya fe sadaka ko no ya fe bona fe na no hemishe alo bona fe ni je nyingo ya fe kanklen ana tola ibada da bi atele ibada yala ka wonu shilo na ka no ko soli na shinyu mo ba do mo shindo soli e bodin je sami ka bi bo bodin no wa ka nyumo bo ba do mo shi no wa tele mi ni ibada na ka no ko fi azumi ni je nyumo ye wono fe ke nyumo yo po no fe no ke moko hu gbe no wa tele mi ni ibada da ikhlas nyumo ko me to pe wo fio o twin no di twin kron ka ga twin kron me la ka twin kron no pe di mi e chen mo mi fe ne mfie papa ene no e fata twin kron shi twin kron ni fe twin din kron fe no di twin mi ni shirka be mi ake no ko fata nyumo ye mi wallahi me pini wo ga me so le masalati e ame be jole so le fe na gene ke wazi ne we ba wo ne ke masalati ne mi ke ne ke ma je ni kaso da na abata shirka ise abata boka bia ise abata bid'a ise ame be jole mi ne wo ele ni bi na efi mo ke ni bi na egmumo ke ni bi na efu
o e be jole o dane kutu ke ka ta o minen be ka wi ne da ne te wo minen ga na fe na bo na fe ko me ko na fe na ba na ba ka shi jamaa wazi bia ne wosumo ele ni nefu wana ga spirit no wana ga spirit no gba shi bo one ta ke bo yam na we masalachi mi agesa na kan do Quran ga sunna mi ko no o bo mla ga masalachi wosumo no ba mi was jeni be wo fe masalachi wo na loje na kan ko beni masalachi ne egba e jisin aje le egba e ji masalachi ele no ni ka jena ka aya ko den te documents a mi documents na ni ne mala mahmud me ahe se mi ebe mi ake se muku masalachi ne nyumo no ni muslim sa no ni wo Quran ka sunna na ba kan yemi wo me bia me ba ejole je ibada na me fio mi ne wo eleni bi na efu eleni bi na emu eleni bi ni na enu ewemi nefe eka efe Islam for 60 years bia na ba kan aka ni bia o na efi on asomaje Islam ni wona ka doje eke na me ni fi on kan wazi e no doje ka me no kenkle no sani ni bo otu mi shirka bemi ka ha bo ringa ka ring ne ya zagzag ya ilu leji mo ne boy alo ya jaljal ya ilu leji mo ne boy mala ene ko o ibada fe minini banza ni Hausa nyoke ni mo den je ke gbala ke shi bogbalo de nche wala in ashrakta la yahbatanna amaluk aji o ba fe shirka shi komen o kedo ko ba fata nwo yo nu chumo mi ko e nu chumo no chu for 23 years FFFT ni mo suma eko no ni je kenkle no jino no ni je nyono wasani almutaba'a li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam almutaba'a li rasul no ni je nyo be mi no twi mi che no ke atu na kan no twi mo ko be to pe wo ya fe sani na kan no twi mo hu efe eke gbalo Muhammad sallallahu alayhi wasallam no twi mo ekan gbe almutaba'a or for example ya sole no ya sole mo shi ye no bon fe mo astaghfirullah alazim me ko tenega ke ko ma ke che ka ma ke do she fe astaghfirullah Allahu akbar ke aga afi a che ka ma afi astaghfirullah po ba ke le be ni gbalo ke le pon we ko ni mo ba na le bobo shilega astaghfirullah ale ni mo wa che ale le we pe na ke se so le mo ta me do ja le fe la dan do ja le fe ni ne na ka ba ke no fi o ke gba lo no pan agbe ko twi mi check fe mo fi amo eje ne mi ni mo ko me to pe o fe ni mo sunu o ko le pe ni dan ja le cha san mi na san we ba che ku be ni ya che ni gbogbo ale ni gbogbo ale ku wa ka le ale wa gbe le mini rof ni ngwana ke wallahi ko twi mi ntefe mo fiam ni mo ke sumo sani bia mi no twi mi ntie sani o ka se wa ke mi ni te achole te afiole te wallahi no ni wo yo dana ke ibada ko be no ba fe bia mi no be he nile no ba fe no ojo mo ba ke ni twi mi ntie wo nyumbo sumo abobo zikiri ake 1.5 million ya twa wo boni kre wallahi amen me bie gbo ene ke she ganta kanemi 1.5 million nam egura ka ya razaku nyungbo gbo eni sisane bi moji na mo ke ya ka 1.5 million moni ke ya ka di bal Muhammad sallallahu alaihi wasallam konye femo istighfar astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah Allahu akbar shika mo ko habo namba ne habo days ne habo he no ba ka no ba fe mena mushrik ni wasano ni jenyo efe almutaba'a walmutaba'a ukhidhat min hadha alhadith wa min alayat allati saqanaha mutaba'a na chono junni hadith ne yuwa yesanie ka gbene aya jin ko menimi ni e ba chonye ka o mini tum aya ni be kwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaba ma kiya kashi kunna ma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa khatta khatan ni egba gbeneke tromo ni egba gbaji ko mon ka wona kan gbe
noji fa khatta khututan aw subulan e gbagba ne gbagba tromo ne ke here ne gba branches ke wo he branches ne gbe na ne kan ne ke aya ne ha me ne ke ne chongba tromo no ni kan ye ne ko na ye ni nta ni gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke je mi yi no ke ya gbe tromo ne no corner no kef ne e kan aya no aya ha me suratul an'am wa أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه بلاك أنا بني نجين بترومو نينكبا نهي أنوسي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شجكا نيا كونا دي برانتي سي نيكا مو ekomi nyi agba no tromo ni nyeke ya wa anye subul jamaa lake sole mo pini wallahi kaje munebo wazi ne ni wo fio ne awsa ni ba ke sakani mu da Allah ni wo kan nyumbote wazi ni won fe karatu ni wo kencho ni e ba fe shahada e ba fe odase fonyo ke hawo aloke shiwe wo sana gbegbele no mogojo moji amento na metro aka me ni le every Friday ame ba na gbala ni le mi hojo mo lakabo nutu mo ni wa kase bona fe ne helewo ke wo ngame ke wo bi ke wo nyanye me ke nyemme muslims ye wo sana gbegbele no je ne mi de nche efe afa banke hawo wallahi mo fia mo no nu ne ke wa ne to da nyumoshin because hele mo ni ke habo no need to ma wi me pi ne ba ton ye kete nyumo ba na mo because ne ke wa ne ba ni na me shagbe na mba fe ni bi pi ni je nyumo jam nyumo sumo na kan gba lo ke ko fe ni je gba lo no e ko ni nyumo sumo wo sana gbele zero ni o solemo ke zikiri fe mo ka azumi fe mo ka haji ka mini pi aba fe kete teshi na go kra na 109 years 309 years kete shi da go kra kebe na ba to teshi ke da go kra na bon islam mu fe mo ye teshi je ngene ken ga bon islam fe mo ken klene bon islam fe mo ye teshi ni mi wi akeshi pi na ba fe ke we je islam eni eko northern practice eko Nigerian practice eko mini na fe bedini ma wo e wo fa ni be ne pe ochele ni chuache na ni na ne se gbla ni be masha Allah islam no afi Allahu akbar no ni woto o yuaji won kan e gbalo no e habo won kan e nyumo no e habo keja gbalo se mo go bani mo chudo keja gbalo se leji khatam nabiyyin leji gbalo e fe ke leji gbalo e fi aka me na mulo abe mo ko ke yese don wono ni wakane oni wokan ngote ni ba fe odase ke hawo aloke shi wo e wosana gbegbele no wo me ni wono wo lokini won wo lokini aka nyumba dromo na yenye bia te ni nyumba ajie moko ni ba kande Qur'ani ke hadithi kenye lile ke hanye afi ne ba wa mina kan e bia ne na nabi Musa zabura no akano zabura against zabura the psalms according to ame no jino ne bible lemi na translate ko me kaje asatirul awwalin na ka kan zabura no jino na kan yo be go na nabi Musa be go ne ya fi ne ke ne na yogo ne yin ho ni yo ga ke na Allahu akbar be go na nabi Ibrahim Allah sagbe ne mi nyugbajamo no wo bajamo ma nyugbajamo yo ka gbe fe na mo ne ba fe wa je ke do mo esidomo no ba na gele solemo esidomo kemo do wallahi masala ci jimpimi ya be na ba do mo liman ke me jama fe no ana ke no je solemo no dino ken na ba bi wo e wasa na egbele no solemo den chele solemo is your sorry say pi na agba na nabi Musa ni yogo yen o na fe ne keneke na nabi Muhammadu yogo yen o ni gbege che egbe musumi no gbe ne fe na keke ni mini ni mo bo ni mini wo ba jale wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nonu woni wo bo ji mini ejamu ni mo bo no ba jale o no gbe story say fe na ni mo jamu mo yo keke wana ka sole mo de takbir ren chele fe mo
takbir na ke solo sidamo buden chale sidamo ka do mo na ke egbe watu wo ni ne asenke cham nege edon shi takbir Allahu akbar wallahi mo ko ekule nege yo mo ni le ba ko la ke ekule ni ne kasantu ni shi yo mo be ne yo la jinna kan akobam e bam mo tu bam shi chamoni obuga me akwa apply na ba nyomo abo na ka ma ni me tu e mo ni me yese mo ko me mo na ne ke mo ni gba gbole bo e ya na mo ko me choke na ale na ka jibi na ka nula nyomo abo shi mi na to na efie fala na to na egbe ba shambo bi ko fala ye jeme o ko no aga e ba mo tu gbam e be mi ni be loko ye je na acha o bana eko ka acha fala eko ka acha na ke gbogbo mi njemi ene njemi na eyin kwa mo na ka jibi na yo le o bana na ka afi ko me ne wa na ka masalachi ko ni ya khutuba mi na ta ka masalachi chema ka shi na ta mente ko ni ya fe ni ne translation ke haji fimam ke she wali akotema ya fe translate ke Hausa mi ke mbaga mi na me na te ma shi na ta aka ma ke shi akwa mi ojugba shi be pia nwie mo be pia ha mi fu wala jama anemi ne ba ne e bo wazi fe mo sadaka fe le na ashato fi ale aba shut up yale ba fe sadaka ba nye maka be na ka me fe le wallahi mufiamo ke eje papa mene ke fe ne ke mene ke eje amenyongoji mene ke mufiamo ke complain na fe na te Abu Talib je na akele bona fine stop e bile wazi fi mu na kan kafiri nyame lo ame ko so le munafiki ji ke ka me fe ko me aga ya liman je na akele bona fi ni wazi akwa fi mu mene ma ame ololo ame ji me na ma na Abu Talib just a date keke na chaki date epe na chaki sha me no ni munafiki ji banza kawe ki ana le bona fe na pa ne ka awe na shambo na no le ake mi ni chofa na akeba first en ku keke na ge gboli obo ena akobam jamani ma sa hawo wasalefe mutabaa ona ke no yo milaji no na to na wi aji jama ke do so le mo afa takbir Allahu akbar o shi do mo mi o fati aka ne mo mi o ruku mi fe ko ke ko e ke gba lo no ya because ninu bo ka so le ke aso le keke e ke as-sala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina hunafa'u wa yuqimu as-sala as-sala alif wa lam ye jeme e shi ji so le mo ko na ke wo so le je so le mo keke ni gbaron ka ke shi sallu kama ra'aytumuni usalli ne so le atamo beni nyana me ni mi so le oji Solomon na ton balon no eko no na ton ji beke takbir je balon no eko keke bafo e markle 0 shoshi domo wa senke no eko 0 oruku afukpongo 0 bena go gbe Solomon na wallahi ko ona negative o monyomo simo go na yo ne sani egba mokotui na akesin besani ke nshi bia ne mata oni lo ni abila ke ta asole otin alo alhamdulillah be na aka na owolo na fiofia ni ma hiese na ka inshallah ke kure ba wo se nyumba en wala yende ni ngode nchele ni aka mfie fota ke ni na minto maka se shi afie ne ba ni na ami ni wakane se na moy ni yo ne ke hadith ne aka kenkle no hadith egu aka shi esa na ofio no kore adini na mi esa no ofio no ko ya dini na mi jamini noni akay afeye islam mi ya kenklen be ami noni nyongo ka afe noni gbala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka afe haramu ni aka moko kenoko baba aka shi ene no wehi beje ni wonje nyongo beje ni wonje gbalo shi no wehi wo yin fie moyi haramu ni no ka aka shi malaka aka shi o adini hu eyemu no na to aga femo ya nyungo hewo na agbe na femo le benin gbalo ke ba na kan no hwe eye mu je enye shurut ekome 6 ke ye ene no fi achele mi ni achele nyungo jamu achole concert party kisop no ego ona no hwe be o asatirul awwalin kenkle no wakake shi ayakuna al-amalu an yakun kenkle sabab noni ba na afio na kan no nona ke kwa keke ne ba kwa ka afi ne ken ni bo ho ya afi eje nyungo jamoni
معنى وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا مثله أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة ثم كوني دانا كاشيتوميه لا كولا كنوكوني سنني كاشيتومي دانا كافي توراكا دانا كاجي في بان شيتوميه لوم ان عباده نيكو كهين ان اتل عباده دي نغو جامو because mineo bala ka kwa keke o shotumie no di sabab na chon ko sha bia na femu ne ke femu turaka for example efia no ba sha masalachi miye hunu ncho nugbonneo tatoleten hunu e anyoshio hunu etuo hunu ni ne edio be fe be ne yole ha ko sha masalachi miye sanofe turaka ko be so le moko sanofe turaka no fe mi ni otashi ona ke ne sunna ni ne islami si bia ne ko sha otumi uno fe turaka no na motubo bia ne bo ko ya ke sunna ene bid'a ni no na to la ke bid'a ni wasumo ni wo ba no ne je enyo no mara ke no ne je enyo no di al jins ne ke mine je jins فلو تعبد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة مثال ذلك لو أن أحدا ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه تومكوني noni ato no jeans mini ato akefe ne ke ibada for example the malan ka keshi ke ese Eid al-Adha nona ke o kefe laya no jimini gwanten afukongo china ke kome shimoko ne ya mo kongo ona ke no jeans mini na ka kefe ibada ne ya mo kongo ne fono akeshi ke fe laya babba sallah eni ahu je ke fe mini laya enemini ni wasumo si afukongo eloe halal loje halal ya islami halal sorry ukongo halal si ye bien ake kwa kaka fe laya na kanombo kone ba o fanta ake kenfe alwala fanta haram alo halal ni si bien ne ke fanta fe alwala ani fanta no aka ke fe alwala o ba che alwala ke fi alwala duka mo go e se ganta ka ba gbe na o ya ko na ko ba akro wa ko teda ni mo ba na ne ke fi alwala teda mine wo le discussion you akro wa wole esa na use no ni mo fi am use o bia na le we tenwe kai no na masaji go te eni imam do mo ke ka wo jeme no mo ni tu ame ole eni imam do mo ka wo no bia na imam e she he ko ni bia ne keke he ne do mo ka first steps e jen hale le e je tenwe fi o ole na mana na kan karatu e kamim bar ni jo nyole mimbar no jino ni imam edomo no ene no ji mimbar no nge she sade o ba we inshallah sibia na ene imam domo na ke so le ke mufiam pepepe she ko ba na ka awo nshi fo mfio na ekwo na ka jibe ne yole alwala fe mo ko ke te dan fe alo ke fanta halal ni coke halal ni ko ke fi alwala ni wosumo no ji jeans no ne jete no ji al qadr beni sana ka fele to ko ba masalachi ne ba sole maghrib sole mo raka eteni sheke ngmene nyungwa fe no ko ale o wa ngwe na wa o ngmene le maghrib 3 raka ba fe le 4 raka ani nyungwa ba he sole mo dabi because al qadr abbo ni nyungwa kia afi alo gbalo fe le je na ka ko efi ole last week no ni kia kashi na kanu ko soleta sunna ni yo sole mo se zikri fe mo miye no jimini baloke after no fe istighfar no fe allahumma anta salamu minka salam ni o ba fe tasbih alo be no le tasbih ni cho tasbih no na agbala le ke me cho tasbih no ba kan subhanallah baloke 33 times alhamdulillah 33 allahu akbar 33 ya riwaya ko 34 ko bu afa na fa 100 no na to aton bo e bi adi na kan 33 ni gba ejegbalo na na ke 33 ko te fe mo no fe le 34 ni wosumo je ibada ni don simo ko poele ni ne eyi ni fi ole frefre wo le te enye ni ne tasbih no na to la ke tasbih enye wuri die ni egbula fe 100 so mbe 100 no ji subhanallah ke te ko so mbe no ji alhamdulillah na mo tule e imani ne tenwe je na nyungba jamo no ji mini al qadr beni gbalo ka fe na ka ji no wa fele ni ma wa shinu
anabi sallallahu alayhi wa sallam bemi ne hye alwala no eke wa keshi wafi alwala ekome shi ko oba no wafi alwala oya ebe no onyo fi ole skome oba for de skome ogbulo da skome ogugomi skome coffee no ofo hie ahun ke asibi no ba gbena skome alogbalo ke enyo nigbalo ke etenten si jama wo botu ojuba nigbalo ke etenten le ka keshi faman zada ala dhalika faqad asaa wa ta'adda wa zalama faqad asaa wa ta'adda wa zalama النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا يا أبو داود مي يا نسائي يا ابن ماجه مي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كي حديث الصحيحي يا صحيح الجامع مي النبي كي نين كي أشيتين مفهوم نبى في الولا with any أكيد في الولا نبى في كجاتين كي يعيش نبى في الأجر كي نمو كي يا نكيك بمو فقد أساء إشياء نموهين أبان ما إشياء كهله وتعدى نفي terrorism اهو يا انا كده دومشيه وظلما نسي سيغما ما ديسان because na kan nu ekwa moko ba use ne ba face na mo ken hale esisi adebo je egba ma desan pe adebo وظلما bia mo ona ke chimbo nko na mo na efi alo na ka ekule na le tablig nyo e pala e ne ke toba ne ni mala jeche ne mashallah ne wo ne ke benetation na ke ko e bene mula lo mene alola 5 efio 4 efio bo na ke imani ni si gbaro ke mi ni e fe sha enyumo yin haramu ni agmeshe hale si bo yo ye mi ni e lo lada je lo lada megede je la wallahi je lo lada atele nyumo jamo ene jemi nke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lejimo ne keneke 1400 years ago ono no kwa kashi kazi kiri na annabi habo na eche number ni sanofi keke na habo fe mu ahun ke asibe ni e ba tobo bode nche ka ho number kake min tesi man kene mamma la ilaha illallah 150 boy ke ba me ko 1.5 million boku meto la ilaha illallah mashallah sika afo na ka number ha tesi fe mu la ilaha illallah ke tobo ko fe mi ni o kan shi kana ma ka ha sika ne bi un kana ma habo nku e be fe wa fe sho akemi ni wa fe na ma pepepe ole no ni ngbosumo aji o ba fe kwen na she na ma nkwen ngbosumo no because gbalo kia keshi ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum no ni kenya kenye fe nyefi aboni nye wale ba she mi si je no ba fe ne ba ho no ni ma san ha o no ni je no sani al-kayfiyya te gbalo fe le ten nam to be ni ani ke Solomon no jinu ni yo pa ke ani ke no fi example gbalo e soli si te soli because Jew fo e un soli o sani wo kwe gbalo ke akeshi sallu kama ra'aytumuni usalli nya sala to be ni nyana me min soli no ni we ke ton ya ke wallahi billahi alazim ona ne ke karatu ne ni ji okone ni kase mo no wo kase oni nyumba ne je ne ke yino bi na ke abakane ne ke ma je ni bi ne wallahi bona fe ni minkebo wakato line na to ke tonye ke ho because o le no na mene etonye ke o le be ni nyumba kan ba fi nyumba ka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaykum maktasabtum nyumba ka mene yino bi ko nehu aba fe bid'a aba fe shirka ke islam ni amehu nyumba ka shi amenu chu na metu enu etele ame nyonye no telenye wallahi ni'man nyumba jomo ni ake edie ne keni bi na won kane because to meni chon nam gbalo soli bo ho okula fe tuba o soli alo afobo we islami o soli so asmo le ka soli mo no soli o fe je gbalo no ekuni because meni o our futu malikiya ke hanafiya ha ye bi ne wo soli nke je islami nke hanafiya ke malikiya mo gwa imam malik je ahli sunna ni je muslim je nke imam malik nke malikiya ona ni abon mekwe na ke ke mekwe ba sole ameta shida na metyo shin na meke ake sole mo heba na ke yibi ni imam Auza'i meke ameke ke aton sunna ba ton bid'a e ba ton nihi ni bid'a amo ba ton sunna ya malikiya wolo mina ka ga shi ko teshin o fe sujud ko me shienyo faqum kama anta teshi to be no jangwe no ba sujude teshi na ke kata shi
wala tarji'u jalisan ka ko se no tashi haramu ni ene e risala mi malikiya wol ni risala mi yo risala wo je e ke gbalo ni nke e ke anyu woni nke le de nche wie mo na ewie fiki uni le wie mo na ewie si bia ne wo ba won kan no ni gbalo fe no ni gbalo ke mi na ke gbalo fe ya bukhari mi ka nasa'i mi ka tirmidhi ka abu daud mi ka musannaf ibn abi shayba ka musannaf ibn abd الرزاق aka annabi muhammad as-sahabi malik ibn huwairith ka حميد الساعدي أبا حميد الساعدي أبو حميد الساعدي أما كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف سجود نجي كان كلن وابو جبا جماعة حديث ولو نمي من إن شاء الله مهو أما وجيه يكم من بوا فينا نفي ولكم يا ربك مكان بينا منو ما translate إنه نوان واكاسين نوان دانيو يا كاكا نكاسيمو مجوجينو في وازي وازي إنه وكله Fridays وفيو وازي بنا فين وكهلي ماشي نام تيسنا ما في مني أما كاسيني Benin ne ba nyang blofo na kanon nyenyo ma Arabic alhamdulillah ken be na ma translate ke ba English ni Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Malik bin Huwairith e kaji ke fe sujud ni ji kenkle ne tashi sujud ni ji enyo no dani e ba teshi ake la yanhad ona ke onu Arabic den chole la ene sahabi ni ka Annabi me sole na Annabi ke asole to mo benile o mi ni e sole na me ke won chonya Annabi no Annabi la yanhadu mene ewie ne ka wie mo ne afi ohai ekpa kese dana abana al-Qayrawani ne ba marisala dan lewe ba into over 600 years dan lewe en hadith ne ba ke hale one e choma ni gbekeni ne 17 years na kan wolu gbekeni ne 17 alhamdulillah no wakele nile wo gbekeni ne 17 je nyumon ke e ka se ne te ba fi mistakes ya ni mami ye ni chomo mi hadisi je fe ne kan hadisi ena ne ya we na kan we ma ke ka tashi teshi to be no je no ba fe sujude ni bia na anabi no eba na ka anabi no mi ni la yanhadu la teshi na kan e je sujud ne ba teshi to moni na cha again na ka gibi na me ka again na me ke for example again two ka anabi teshi na kan ame ka anabi fe na kan hatta yarji'u jalisan ja ekwese ne tashi ويعتمد على الأرض نكاني نبا ماشينك ثم يقوم دنا ابن باتشي إلى الركعة الثانية والرابعة كأي ركعة نجي ينو كأجنو جماعين نكان أمك حديث أنا أقبله أبا حميد الساعدي إك هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم نكان جي بني بارو محمد ولا جاني أقبل جاني بيكوني سولي نكان ولا بيا بنفين نكان جي بني سوليو ene na kajibe ne Bukhari mi wolo ne nchefe wojin fe ya Islam after Quran no ma o shishin mo wa kayfiya nam wasolio site wasolio tani balon no ekoni jamaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e keke wa ba fe takbir inshallah ne no ko wa ba kan fe ya bi ene inshallah ne mi wele hieno wa takbir ya wa shidomo mi dan ma ba takbir e shidamo Anabi sallallahu alayhi wa sallam eke esa sahaba shida mo hame ni amewabi ne selen ne kwetaba eshidi kama kwa dumo shine dumo shito moni ne wasenke edumo shineke yeso edumo shineke moko ba dumo shinaka moko ba mo be wasafu fio na Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eke inna eke amake istawu wala takhtalifu فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سافونا باتو لوجوبا سaf eke ene egbe noni egbe one of the conditions that mean wabaye ni Solomon wo kwa ni safu down that mean wabaye wo Solomon kwa mi ni safu down na ke etoame tomo ato again na call it again ni the arrows ka ke ata be na to ame na ko na ko down pencil ke e box e mi na die aloko kwele box be na to na no na ke moko eho ko mokoi moko pako afan pencil ko pa afan e mokoi chame do monti 0-0 kelengele no na ka me do mo shina kan anu so za ke na ka jibe ne to sahaba ka me asoli ne ko ma keshi kon eshi kon ni al mankib al ka'b
manke bel manke kon eshi ko e kon fe do mo chineke ni alkaabu ene nakutu ene na netalo eke na netalo mene na netalo efe pepe so daga won bia ne na ba fe karatu e keje karatu na so ka ba so le ge agaga shi yasa da yasa na ne sekolo ke na ne sekolo eko ko be she ene eko be ne yo islam ni ne karatu mi na ne sekolo ya shi na ne sekolo je islam ne haramun balon no ye je o mi ni mo fe ono ne so mi ni mardudu ni akeke balon no ye je mo fe ono ne so e ka kela ke islam balon de je ne ke mardudu ni kakeshi na eshina ne sekolo mala danzwa bomba nye kele pepe ani bodomo bien domo ma jama ka mene wadu mo mene na kana ne sekolo ene je haram karatu na ba fe hawa haram agana ne sekolo be ni balon ke eshi bia ne eke kap bia ne na kana ne sekolo mene do mo ne ani wo kon echa wakon chako ke atoni ko echa ka ade wo shitumo school bidu kaka adeke kaka afosan mo no na da bi do mo shame ni ne haram no eko do mo shahara ona ge e ka se sunna wenye do mo haram shi do mo neke ni na putum pata shi do mo no eko aha shi mo na na fi o mo na ni na to bi ni mo no na ona shi do mo ne school bidu shi do mo ne ko na ko ya ko school bidu ka wo shu neke si wodo mo si to we ni gbalo ke oh subhanallah what time e she si wodo mo si be ni gbalo ke no kwa be ni wo shidamo ke wo sefe ba atomo ha gbalo ke wo ka bia ne no no wo no ke nyami ekpe ni na ne ke fe ekwe kaaba de wodo mo wo kwa be ni wo shidamo ba atomo ha e ti bia na mimi kwa ke ngbe na se kelo kenkele no ba fe pepepe because jeme ni ba je ni wo kon ba fe pepepe ni gbalo sahaba ke ka medumo hie ke annahum bunyanum marsus obaka gashi pillars ni aswa me kama tuledum ekpe ni kama kwa me kedum shi awoto wo se no kwa be ni shidomo oyole ke ogbe na wo dum shi haram shidomo no kwa be ni yo jama ne keji bi na akpo na akedum shi safu mi ne keji bi na nabi sallallahu alaihi wasallam ke na die ke nkwe kaaba wa bi ke ye kaaba yo dasi bia na ke shidomo ne na nabi to ne wo dum shi ni ne haram no ekwo wo kwe anabi sallallahu alaihi wasallam nye dum a shodo baya ka me na abonsa biye na me nyenye wa bia ame nyenye ke wo na o so le no ka ma kai wa ke tale mo ni nye bo mo so mo be ne fa boyi o so le no ka ga be na atelo to no mai o na mo so le ati loto e di mo so ka bo so ka kai la ka atelo to no ma mine o si de mo na do mo bala ke condition na ke he o so le mo me gbe ta me do mo si bo mala bo ko si do mo mi no do ni na ga no si do mo ne ga no bo ka do mo sunna mo ja haram na yawo ona me de ga do mo si kamele ya se fi o mele ya ni fi o ne ke ya safu mi ni wa sa hawo o al kayfiyya te anabi sallallahu alaihi wasallam won so le keke si anabi no eko ene ni wo bon wie mo ne ke wa si ni wo bon fie mo afi ni ma ke dwe ne we na ke won fo ni subhanallah alhamdulillah me na me go fo nu ba ni wo do mo na ya me wala dia me te me ko me ho god ame na no ni ya no eje me because ken clean no na ba ko to wo ye no jimi ni asala in salahat kaji solomon here anabi so like guys salahat amal mutu mo ngoi aba ake wo sha ba ke wo ni fasada kaji yin we aba pete no tumo eku femi fito de wazi na ani wazi he no mo wazi ni wazi na kempo he koko na teshi na ba he gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam se because mo kai shi mo fia mo no ba gbole to ye faqad dalla dalalan mubina eko mo kai faqad dalla dalalan ba'ida o laje mo ne son ni gbalo ke no fa ne laje won la me ya ni ma sa hawo won bi Allah subhanahu wa ta'ala e hani wona le Allah subhanahu wa ta'ala wajale won bi le ni hani wokun wo se no ba yen gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam se mo ko ba ka shi won musu se je gbalo Muhammad se wo yon lo in kai wa ke je gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo te me pie wo yon mine wo gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam se yen mo lojudo ba yen se ni ekenko beni shurut ne na chon hi be mine kaya beni sane kaya le beni sane ka fele te beni sana fele ten eneji gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shahada nu wa fe no ke ashhadu an la ilaha illa Allah
wa ashhadu anna muhammadan rasulullah eshida mone mo fiono baje selami go mojibu o ka pash mene kriste mene ju me musunju subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu